Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon itha. Habar ke hat municipal board hi thike parlo along MLA Torsing rong hanga hinpen. Pabitro Bhadro Mapu isi kang theret horai nam gharalong chardom chari ponsi ahir jume chuhang pon. Titi ni phai sir ke pani. Habar ke hat legislative assembly ke parlo pon municipal board ang kang along Pabitro Bhadro Mapu apothak MLA Torsing rong hanga hinpen. Horai nam ghara hir jume missen pen chuhang ponsi labang so apothak rat pen ahir jume ke longa joksi. Horai nam ghar tame missen pen tame chardom chari pon long lo. Labangso kardam kardi ponalong bhoto doan atum pen setame ing thirjir pensi ahir jumita johang ponong lopasi MLA Dorsing rong hang pen pachini pono adun thu lapuson habar ke hat LA ke parlo diman ke kadukabe horai nam ghara phai trok sir kebra ner kep aphai doji pusi than pon laso along phan pharoi si along pen phan phokep anke horai nam ghar ahem tang pon lo lapen ke tang pon unian lang anke prabjin pen ke patang pon labji aphansi saya motami deng pon bomlo puta MLA Dorsing rong ha hen pen klar dakalam thi than pachini pon lo lapen Assam Bidhan Sabha lo kachiparai pon tanga tengsi claim pon lo pusi than pon lo laki BJP government hotsi Pabitra horai nam ghartame rong atokano anta labangso sayemo claim ponong lo pusi akihai MLA Dorsing rong ha hin pen lamthe than pachini po Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kapin khatpana tengsi pinile thota ladak habar ke hat LA ke parlo habar ke hat municipal board ahi thia longke horai nam ghar arat hirjumi hangponsi mesen pen paman pon si kewangji langa hotame laposon kaching thoramo an ke claim pon thuji aphan chingki chithan pon lapen kadokabe rada hirjumi ke longpona tengsi laposon horai nam ghar hirjumi johang ponong lopusi MLA Dorsing ronghang aninga klongpen choro pajer ponlo আজি আমি এই হাওড়াঘাট টাউনৰ এলেকাবোৰত যিমানবোৰ নামঘৰ আছে এই নামঘৰবোৰত আমি শৰাই দিবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমি বিধায়কসকলে বিধানসভা অন্তৰ্গত যিমানখিনি নামঘৰ আছে সেই নামঘৰবোৰত শৰাই আগবঢ়াই আহিবলৈ কাৰণে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা BJP দলৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰ BJP চৰকাৰৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ আমালোকক নিৰ্দেশনা দিছে যে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত নামঘৰত পবিত্ৰ নামঘৰত গৈ আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। আই মাতৃসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। ভকত ভক্তসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ চৰকাৰে BJP চৰকাৰে আহিবলগীয়া দিনত ৰাইজৰ হকে সমাজৰ হকে যাতে সুস্থভাৱে আমি কাম কাজ কৰি যাব পাৰোঁ, সৰ্বাংগীন উন্নতি আমি যাতে সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু শান্তি আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, এই সকলোখিনি কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি শক্তি পাওঁ তাৰ বাবদ আমি নামঘৰত এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত নামঘৰবোৰত আমি শৰাই আগবঢ়াই আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। এই কাৰ্যসূচী আমি যোৱা কেইবছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমি কেইদিনমান আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি আৰু কেইটামানহে আছে। মোৰ বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 80খন নামঘৰ আছে, প্ৰায় আধাৰো অধিক আমি ইতিমধ্যে আমি শৰাই আগবঢ়াই আহিলোঁ আৰু কেইটামান নামঘৰ আছে আমি এই পবিত্ৰ মাহত আমি এই শৰাই আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচীটো আমি সোনকালে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজে বহুত সঁহাৰি দিছে, ৰাইজে বহুত আনন্দ পাইছে। এনেকুৱা এটা দল, এনেকুৱা এটা পাৰ্টি, এনেকুৱা এটা বিধায়ক আমি আগতে পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰে নামঘৰবোৰত গৈ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা ভকত ভক্তসকলৰ পৰা বা আইনমতে তেনেকুৱা আশীৰ্বাদ লোৱা যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী অতি ভাল কাৰ্যসূচী বুলি চবেই শলাগ লৈছে। সেইকাৰণে আহিবলগীয়া দিনত
আমি আৰু তাতোকৈ অধিক ৰাইজৰ হকে কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে শক্তি হ'বৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাম কৰিছোঁ Dolamara Northern Range pen Kangkhwa Thengpi Keneblong. Chiti ni phai sir ke pani lakhaing kora trok duar bagari constituency ke palo Dolamara Northern Range pen patrolling dam bomahut bogram tok biarongarai killing rong manalong nam pi pen ke pasuntang chet trok kep mate 60 piece so se Kangkhwa Thengpi Keneblong. Karbi Anglong lake seranglong pukachi pudam athai kombomlo athema Thengpi Thengprang le awete pirbi kelang sampri dangason binau. Athema nona por Thengpi kerok mesin ki dokoka jok Thengpi Thengprang kiwir de jian sidolo lason si kedam tang ni phai trok siarni Dolamara forest sai khiatum ami thanga sai mate patrolling ka chiklem dam unahut bugaram tok biarongarai killing rong manalong nam pi pen ang pasun tang jet trok kep so se atheng pia bui theklong se tong sikot pen rangean pondetlo la solo hi thia dorolong suri keping koi an bak long ji buse Dolamara forest range pen nang pachini do la solo Dolamara forest sai khia tum pen so dak pen pachini pon athema kedam tang an ani tame Thengpi pen lamki klangwik lasila hayalam ki kepawe de ji aphan Dolamara forest range pen cherok toksi doji lasila hayalo methang pen amatsi cherenang ji buse pachini pon Kaziranga pen rasoning ti report Karbi Anglong news di gimana petak tane ta Fransilan depan sudah iklo tumi di pilani lo mahot hatta kami aju nili hinpen la nili staff tempat itu patrolling toilo aju prai baji hini malam lo la pena itu patrolling nambom api tok biarong rai Mogram tok biarong arai Thengpi eng som ni thekla lo amala soni bangke ingting guglo ki wanja ba saita lo monsita uthotuani niltum patumi lo pai baji ni apor gari hire kurisi edo Thengpian bali dalo lapen Thengpi apis ke 65 ta do busibu lapen government na value ke la ake phanda dagali mane la batam mukha ni hema pha sansi 10-12 हजार bagi government belo Thengpi Thengpi ni Thengpi ke bisi la jamu bu hai ale ngala mer ka jangmi kante halata bakuram tok bi arong arai pre diringa bet pen tide bok pilo hala da bet tum chini da san si doing ma la son lo ne ni le kai ta khobor pi bar ba to e aju nang tu analu do chode chok je analu do nai aju analu do chode chok je aju ta nang tum kai ta duty dak hem il tum kem do jado lang mi pakadu hadak si do ni pu ne kai ta pu ga si non la tum chedo pu si nai chak lo ka tumi bang kan le tum bang patrolling dam lo tumi naro mele tum wanik delo waning dal dak do non rang selo si bi ko non il tum non lo so le system Thengpi am khat la Karbi Anglong mate ladak duar bugari long setame pinang an nason abatai kang hu Thengpi ni abdun long lo puai phi setame patoi ti pen siklem bom la so lam nang litum sodak pen pilo ke than ban chini ke la so la Thengpi a join ni litum abatai tai litum ni ta tini accident dulu la sila puya pu thak ni litum ai him tan un an ke bian ye pha sin lo bodi lo chorek lo Fuloni hemrong rangalong arnisia parman kilun kachapati ke padualong mesen pen kipichun pon Fuloni hemrong rangalong celeber KCS unit pen patur pi ponsi arnisia parman kilun kachapati ke pedu ponalong kangkrong kang saelong rajurong phar lapen sarsing tika tharatum si ingkrung sai ponsi kicheng sianong e nijang Karbi Anglong urpai asor rajan singnar lapen Fuloni pen sarkiriteron lapen thu hinianong e dongmo kakasor handsome rongphar atumsi kilun kachapati ajaimek ke peman ponalong nong e chepalong don lapen laso along alihia man pen sangpi sabina teron pita chetong don si none prangki bang jia phanta ansu se chirap chitu don ji pata than pachini pon one day singing competition along dak kachirap chitu do bakan asita be de hin
niladat pelabuhan je all Karbi Anglong ini competition di padu nasi ilihin pen dan juga dalam ke high aku high competition pun high ke lagi grupo high itu sekali boy itu ilihin nanti kilo nasi aku itu kalau bangsa nasi competition ke di ngarong big laben competition tu tina lang laben na aning hang tu at aning hang tu na tu mali aning hang tu tu apa ang sose ang song ke patam di kan mali all Karbi Anglong mate district level laben national level ke patam di tumpan ini ben na ke tumpan ayu cumi ini dunlong laben ni ngarong lo ladak ini pan sekali kes nang hampen ni sampen ladak ini tu lo nasi la ansosi budon ini sitam la ansosi paklem budang si aku ini lo lepas ini lam di kenji di ta kando dia sonke ni ngarong kan itu dak lanjut lo lepas lagi te tang te la non ke bang long tamil la puson nang lihin ben ke cerap cetu dun do bom lang ladak pululia hawa rabake dai la so ini singing competition ko kalino belek nangka belek activities ma belek sitame ni dai ta cerap cetu dun lo nang itu mapan sitame ini lotang ke ni atlong ben tung an ke thek an ke ni ke Odai dah jam lo, undi an apa ke? Itu bom lo undi an ke cerap tu bom lo. Aku cerap tu lang. Thank you. Japrajan handshake arong otowar prabjin pen nang selam pipon vek thapasi rongorat pen pherang ke mayalong pen tuning report. Diopani MSC constituency ke parlo Japrajan handshake arong kidam ke bang atowar non prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council local MSC Sorbon Kumar Telenga EM Mukut Mahanta Bokajan MLA Dr. Numal Momin atoma phan prabjin pen handshake arong otowar nang simar pithapusi pherang ke mayalong pen tuning report. Non barla porohut osomara tuma phan school college ke thon ke wantami kasik sak thepik lasi non kachari bom sarkar atuma phan prabjin pen towar nang simar pi vek thapusi pherang ke mailong pen tuning report angsi dak pherang ke abi tum lang pot alang li tum phan choro pil palo ase itum pherang ke tamai nitum kangi nangkok alam theke lapohelo je nitum hensegarong atowar 2022 benon 24 anang lealut kitame nilitum atowar nang ke silam pipi nitum kidam ke bang kwano ne kakostu kasiksak school sumartung kidam kwano ne kasiksak kidam ke bang kwano ne kasiksak kitame nitum han sarkar penahin thangnapta nitum han nangkilang abe nitum rongsi singwai sinitum rangke mai ini nangkok lo jadi non amat pina bang amat yang sila so bangso atwar nang selam pipe pulo teninitum rong arat kadowe turben sinitum kapek ket asai tanitum beng pontu nangkok to jadi Nalo alang litum puriboton pu amen ben kwanane bhut nitum han nangchong thuilu eta nitum pusi pidun bomlo eta men non putok ta nitum han thang akira pawe tuar kwano ni nitum ka siksak MLA MP etum nangle MDC mukut mohon toge ia mamalu sitame alang litum rong amat langwe MLA mata bangwe MDC Sorbon saya tualang litum anta dak nitum han nakerap awe laso jok sini litum non serang ke mai ta ini nangkok lo yongsi laso na thak yongsi nanglang krang pute non ki bangji
MLA election hoge rong matang gulong le rong ma palu long le nili rong asar hoi pensi nili thuri ang le tum la puan nili tum han nang lang krang apot non ke bang ji election na hote bangke nili tum rong isi nitum cimukup sini tum ge lasu camping ke bang MP MLA tum MDC tum ta rong mat nitum palu long le da sotuar citok damke dak japrayan sareli tu upanbari kilometer kethom do nitum siksak piglo la so atuar pen lason dulu tuar hino dak in hamek tom puma pot bangoni pongge litum siksak piglo la kidam ke bang pini kosto pigang on amat nang simar nang po rap no ni thomang bo bang simalang nang simar nang po nang simar mek po te koni tum rap thoi ba ko thu ko tok jera putha tok dit peni tum pilong lelang sitame phun pengeni tum abom lo tani tuman nang respon pe phun mat nang deng de la pusone